puasa Ramadan. Nariko si runtu isi bawa jabange. Jadi si runtu i wajib si bawa wajib ya koden reka sunnah si runtu wajib. Ya maka kue wajib si runtu wajib. Puasa Ramadan wajib iri sisena puange. Masa pada wajib iri sisena puange. Maga ni pale. Waktu asang kiang apoi. Waktu atas siang apoi. Pekko ni Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma amartukum ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartakum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Sini ngata malabina fong Allah subhanahu wa ta'ala syukur ki mapoji lo risese araja ko sangan fong Allah subhanahu wa ta'ala mamagi-magi risubu kedupule sidie turina lemoki japangan na pong Allah subhanahu wa ta'ala sehingga turi angka ki jage sumangat tak maka malak ko pong Allah subhanahu wa ta'ala khususnya di 10 terakhir bulan Ramadan. Salawa andrangi mapassalama masa lekringa lori Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Sini tomatua malabiku andrangi selasura salaku yang kihadire denre pula rampianga ki aya Al-Quran na fong Allah subhanahu wa ta'ala nania hadisana Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imamuna Muslim. Makoto farofan ritata Imamuna An-Nawawi dalam kitab hadis arba'innya dituliskan seperti itu. Maka dia Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam narik kolo watek korisi dia aga-aga tasalai. Tapi narik kolo perintah ngakorisi dia aga-aga si dia fangkau ke si dia fakamala figau i sesuai kemampuan tak. Nasaba iro umma marioloi masolang nasabari megala dak fakutanana nania de nasi cocok si bawa nabi-nabi na iya na ada asi peringerangan melok lo rampianga ki iya subuhe mamagi-magi ang kaki tatambah amala ta riular ramalang mamagi-magi leniniri sininna papisangkana fong Allah subhanahu wa ta'ala nania ang kaki makasim mati pekkogiro narik komita kisi di rufatau makutukuttu masampajang makutukuttu makamala iyare gade na figo isi di amala. Sini ngata malabin fong Allah subhanahu wa ta'ala yang kihadiri. Jadi elalanna asal lengange termasuk elalanna akurange angka sifat-sifat wadi mutama elalong lanro aleta iare ga mutama lo lalang angka sifa masuk lo koy saliwang. Misalna angka ayat na puangi makada wa may yabtaghi ghairal islami dina
fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nigi sapa agama selain agama asal lengang, maka dek le tarimai okopong Allah subhanahu wa ta'ala amalakna dan niya asurimun rinna pong Allah subhanahu wa ta'ala mencaji torogi. Maka dek Vandrita para ulama tafsir mengatakan, termasuk guru ta Profesor Quraish Shihab, iya ayae cocok le pakai untuk ini umat selenge. Tapi nareko si runtuk ki si bawa umat lenge, apalagi si puluk ki si bawa forum kerukunan umat beragama, dena cocok le pakai iya ayae untuk rampiangi iro umat lenge. Nah sebab mak kesolak itu malaga ki. Nah sebab mana ni keyakinan na iro umat maka saya berkeyakinan agamanya seperti ini, agama saya ini. Den atas salah ayae. Cuma nareko de na cocok ayakna le rampiangan, maka biasa tu salah fahat tawe. Nareko okomoha idi le rampe sinin na umat salam melebi angke hadire akatana lo lalang iya agagae, maka sing. Tapi nareko loko esaliwang bahaya lada. Sini ngata melebi na fong Allah subhanahu wa ta'ala. Makoni iya aga ayat na fong Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia panggil, fattakullaha mastata'tum. Pada angka ki mitau okopong Allah subhanahu wa ta'ala sesuai kemampuan tak. Tapakan jaki jolo bacana iya ayat wadi jaji narek kole bawa cabawam mi iare gale tangga taci cammi maka daki kapang wadi natu matu kawan ni mapite melo kak galo matarawe iare gade narek ko makutu kak de ulai oko bawa nak bolai narek ko silampa mi pale ulle mengaji silampa nah aga na safandi tata. Fattakullaha mastata'tum okoe itauki okopong Allah subhanahu wa ta'ala sesuai kemampuan maksimal kita. Tania maka da kemampuan mabiasa-biasa kega maksimal pole okori aleta. Tapi nareko masui oko esaliwang dena cocok lepas setawe. Nah sebab manggai de yisangi aga kemampuan nasi di rufatau. Nah sebab biasa ki ini maka lele pikirata iarega maca ki kajallo lo fadata rufatau. Idi magala ki matarawe 20. Siaga tarawih na jamaah na Masjid Anur arua atau 20. Engka arua angka 20. Jadi risaman na sahabat na nabita angka mala arwa, angka mala 20, angka mala 36. Biasa nita coba-coba 36. Jadi pernah itu di Madinah 36 rakaat. Ayah maka kue ia bertahangi arwa si 20. Sini ngata malabina fung Allah subhanahu wa ta'ala yang ke hadire. Idi malai rekan na 20 rekan wadi sajaji makule yang untuk ini tapi nareko kita ki okotolenge ajak na standar tak yalah nareko melo ki juga itaulenge ajak na pak juga tak terpakai tonana sayano olo monro ni mala 20 rekan. Na cinampak mi jero 20 rakaat setengah jam mi nareko selesai arwa selesai ini palit tu dami oko bolai cinampak menonton mak buka HP minum kopi engkani lisu ia menurut tak kemampuan tak tapi wadi jaji tu saliwang dia kasih nakor kemampuan nah ya wadi jaji maka da makutui wadi jaji maka da angka keperluan na oko saliwang wadi jaji maka da more-more
dia magala maasih sebab wite Masjid An-Nur megala da AC na. Wadi jaji melo iteme maseka wadi jaji o kopi bulan na lanjukangi tarawih na dan lain sebagainya. Jadi dia na cocok maka daki to nana sayanu olo monro ni tarawih dan lain sebagainya. Pada beda-beda si di rufatawi Bapak Ibu. Apalagi biasa ya wi tatawe narek kopura nilai rampia tacica we kedua genak ni. Magai narek we katallu ni iare gamakoli-koli le rampianga ngiru rufatawe biasa mi makere-kere ngiru tawe. Jadi macam-macam toki tu nasihati si di rufatau, macam-macam toki tu mengoli dakwahi si di rufatau. Yite kondisinna maga pinapas. Yite on ruangan na makadakin rumah kanja. Sini ngata malabina fungallahu subhanahu wa ta'ala yang kihadire. Apalagi nareko biasa ki mi tatau de nalomat tarawih. Ang kabali bolata tu kapang atau seles surat ta atau sisata de nalomat tarawih. Bahkan de nalomat sampajang isa, ang kasi macho masampajang isa, de sinacho matarawih. Maka tapakan jaki fikirata. Wadi jaji lo lalang oko idi makuleyaki. Tapi okoro isaliwang angka kasi tahu si di dua telu de meto kasi na magala matarawih. Wadi jaji makutui denre wasange malah salase ga. Iyari ga wadi jaji okoi bulana matarawih. Nasaba itu tarawih Bapak Ibu. Risesena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnah. Apalagi sunnahna iro Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawana sunnah ba'diya isai. Jadi biasa kitu idi narekupura ki masam pajang isa maka dake ge jolok lo jamar roh. Masam pajak ba'diya isa kaga masam pajak tarawih juga o petujuh. Nah, sebab biasa angka jamaah maka da wat di rokapa Ustaz. Makinyawa kak jolok na sebab 20 ji rakam melo waleh aja na jolok wasam pajak ba'diyah. Ba'diyah isa. Padahal iro Nabi tak ada nang kana salai sampajak ba'diyah isai angka 10 salat rawatib muakkad 10 rakaat dan salai Nabi tak. Sebelum subuh dan 2 rakaat. Pura mas sampajang maghribi 2 rakaat. Pura mas sampajang isya 2 rakaat. Yolona loro si bawa emon rina loro qobliyah dan ba'diyah duhur 10 ya mana. Nah iya tu tarawih Bapak Ibu nabita rigawu angkana pertama mas sampajang tarawih nabita oko masigi di topa nak berjama makita mi sahabat maka ada mas sampajang agero nabita macho to sahabat tapi dia nak berjama. Boleh agak desana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dek gaga pa rakang menesah di zamannya Nabi tak. Maka desa agak rakang. Angka mo hak desa yang diperselisihkan itu maka ada 10 di ada yang berpendapat itu adalah salat tarawih. Angka berpendapat maka da iro 10 di rakang nafigo Nabi tak esaliwanna ular ramalang nan niya elalanna ular ramalang akatana aga sampaja witir. Biasa nih mas sampaja witir 10 di rakang. Ya wad di moha ta coba-coba. Nah sebab namonya dia panang kalau coba. Sini ngata malabina fung Allah subhanahu wa ta'ala mati piri pangulut ta umarang manasa maka 20 rakang mak bereja mak topa iya na yacori tapi ajak ki male maka dai nareko yacori pangulut ta umar dia yacori Nabi ta ede nak koro nasaba iro pangulut ta umar maega mak guru okko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk azan Jumat di zamanna Nabi ta cicam mi tawe bang di zamanna pangulutta Umar kalau tidak salah atau Utsman kedua toy bang asan yang pertama untuk menandakan bahwasanya mutamani watuloroi
Asan yang kedua, rukun na katuk bajumai. Sini ngata malabina fung Allah subhanahu wa ta'ala yang kehadire. Riaso ma apa na, nabitta maselang imitay jamaah, maselang imitay sahaba, makada matana gamay baja sanga dia umma, nasa gamay iya sampajat tarewe waji. Sehingga nabitta nasalayro, lisyo kubulana. Jadi sempajambak dia itu sebenarnya nasang Fandri Tata lebih utama dibandingkan tarawih. Magai bak dia dengan kada selai Nabi tak iro tarawih biasa mau selai Nabi tak. Tapi ajak ki mala alasan iya di boy. Matu kawan ni maka daki we yang kenalalan nangi nasa pa ustaz. Iro Nabi tak biasa mau hana selai palik tarawih. Iya palik matu kawan ni apalagi mapabuka ka mega pandemelo lo bisay. Aja na ulo matarawih nasaba ang kamu halalan. Bapak Ibu, kunu subuh Imamuna Asy-Syafi'i mengatakan agaga cicammi pura na zaman Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencaji sunnah matarru ilatu as-sukiyama. Jadi cicammi na zaman Nabi tak mencaji sunnah matarru ilatu as-sukiyama, termasuk kunu subuh. Yang tidak sependapat tidak masalah. Ya. Nasaba angka idik jamaah ta ya riga masyarakat ta ada yang setuju ada yang tidak. Yang penting dia itu masasa. Lu mana ki masih emas sempajang. Sini ngata malabina fung Allah subhanahu wa ta'ala yang kihadire. Ia agagae tongas sadena waji. Tapi risese ta idik magalae makulyange makadaki rogi ki narekodele figaui. Rugi kita kalau tidak ikut ba'diyah Isya, rugi narekode tolo matarawe untuk idi. Tapi nareko masuk ke esaliwang, kawat dijaji angka tahu kasih de nulle saleh jama-jamanna, nasabairo jama-jamanna wani pinangkah. Mapa derekenna. Polisie tantarae, narekode na lo jagawan nile pacayu ku punggawana. Niga to melo panre, niga melo pagaji. Nariko tanya nagarai, nariko de nak jama. Idi ga, tania to. Iyo ro kasi sapangi security wandi mak jaga ba kubange. Maka daki kapan to nana sarogi ro napetuju linona dibandingkan akhirat Iya tu masa pada menafkahi keluarga itu wajib. Salat tarawih sunnah. Tapi nareko tulle tapetuju dua-dua, mapada idik manang alhamdulillah. Tapi angka kasih tahu koroi saliwa deh dole petuju dua-dua. Melo sah, tapi deh dole makul deh. Aga melo nanre. Nareko deh nalau le pecai. Mapada rekin na pak balu martaba ya kawan ni. Kang iru pak balu martaba yang kanawan ni. Dega tangaso. Apalagi ulah puasai. Sangadi martaba mini. Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasa ke di poji juga tawe. Maka dah nulle mona sang iya wadi jaji idi tulemo. Angka tabungat ta, mega mo patanata, mega ulawat ta. Kama koroy. Wadi tasalay. Tapi risese nang tawero de isangi. De nawat di kajalo-jalo ki bakadai nulle mona sang. Sini ngata malabina fuq Allah subhanahu wa ta'ala yang kihadiri. Termasuk puasa Ramadan. Nariko si runtu isi bawa jaba-jabange. Jadi si runtu i waji si bawa waji Ya koden reka sunnah si runtu waji. Ya maka kue waji si runtu waji. Puasa Ramadan waji iri sisena puange. Masa pada waji iri sisena puange. Maga ni pale. Waktu asang kiang apoi, waktu atas siang apoi, pekko ni Pak Ustaz. Ternyata iro sesa tau mak jamae seliwang, Pak jama kasara iarek ga pekerja berat istilahnya. Maiga moha tu magala matas itu, magala tu puasa. Salangi iarek ga pasang kie, tapi angka tu teruntuk. Si di dua telu masangki dia nak puasa. Ajak kita makalele pak kita taye.
Ia nasa pong Allah Subhanahu wa taala ijtani bu katsiran minadh-dhann. Nah sebab dia isangi kondisi aslina iro tawe. Dia nawat dilefasa iro tawe. Bahkan makutu lagi tawe, dia nawat dilefasa. Dia nawat ding. Nah sebab wat dijaji mewah miro tawe, ya, dan lain sebagainya. Wat dijaji nah sabari makutu, wat dijaji makada nariko Pak Ustaz de olo masangki yare ga de olo matas si de gaga si wanre. Ya kan? Ya ko ini kan gampang. Ulat tak gaji ulat-ulat tak turi jukah. Apalagi sebelum ramalapur ki kapa masangki, ya kan? Tapi iro tolengnya kasih kada isangi ukuran tahu. Maka dari itu ia agagae meloki nafa'guru fongallahu subhanahu wa ta'ala fattaqullaha mastata'tum itu tajamai sininna perintana puangin na niya nabi tak sesuai kemampuan tak nareko ukuran na idi tapi ukuran masu tak dena wad dile fada-fada da sabab ni gemisangi kondisi na toleng. Sini ngata melebih nafung Allah subhanahu wa ta'ala yang kihadirin. Biasa kalau macara masih di masjid 2 tahun lalu, kira-kira 3 tahun lalu, pengajian rutin, wengerala da irom antara maghrib isya. Rigau angkana bang, pak bangnya aku masjid, angkana aku masjid, angka makunrai ibu-ibu poleika. Kada Pak Ustaz terampe-rampe matu cek de talai sampaja sunnah Pak Ustaz maka da magi si robu iro na sapo ima Pak Ustaz nareko mas sampaja sunnah ima si jalak da wi maka da kaila langatikku magi je ni samanangi amalak na tawiye. Bapak Ibu sekalian, biasa memang kita turun untuk tahu mas sampaja sunnah masija. Tapi ajak to si tak kepo. Melo mana ki misangi amalak na tawe. Wat di jaji. Iro tawe na sabak metta ni mas sempajang. Weh lancar ni kasih bahasa na mas sempajang. Lancar ni baca-baca na mas sempajang. Idi kapan napakik mas sempajang dia na lancar baca ya matang ngaki. Iare ga. Iarega. Mabatu ki bacai. Iar tawe masih jai. Iarega. Agaga waji mi bawan na baca. Nah sabak iya tu adalah na sampajangi Bapak Ibu. Apalagi sholat sunnah. Kasih kira-kira kurang lebih 1 menit 40 detik. Atau sampai 2 menit lah sekira-kira makoro. Wak dikit tu mas sampajah sunnah. Nada api. Aga mita baca. Apa itu wajib? Nomor CD. Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nomor 2. Baca-bacaan na ye. Wajib Fatihah. Deta bacai surah-surah pendek. Yare ga ayat-ayat lenge langsung ki roko. Asa sampai jata. Roko ki bawa deta baca-bacaan na. Matana ki cinampa. Tetong. Sami Allah liman hamidah makanya jatuh tak sujud dia terbacai sujud kiri gongkan maka deki subhana rabbiyal a'la sah. Nomor 3 wajib at-tahiyatu lagi maka defan ritata yang wajib itu maka demi bawang at-tahiyatu lillahi assalamu alayka latu capat namo de yale maka da at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillahi. Jadi maka demi bawa tahu at-tahiyatu lillahi. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna. Latu masahada nania masalawa. Telu nih baca-baca. Nania mak beresan laki we kacicang lokanang. Selesai. Selesai. Jadi narekoyite rufataulengnya wat dijaji masih jama sempajang makor na baca. Apalagi masih jak cara nama baca. Ajakin nang kamu kuru aleta. Nah, biasanya idikal lengkap baca tak suku-suku baca tak. Agar na nareko de na lengkap baca na tawe iare gade fakasi naflai.
Sini ngata malabina fung Allah subhanahu wa ta'ala yang kihadiri. Biasa to idiri gawangkana mak berejama. Nasaba iro telah mak berejama. Biasa ki idi sapa bali bolata makada ke rolo nasa yanu macam bawa mi bolana pole masjid An-Nur. Dia nang kanu ba aku masigi wat di jaji tanya aku An-Nur mas sempajang. Wat di jaji kure Al-Ansar atau kure ilalangi Al-Muhajiri dan lain sebagainya. Wat di jaji. De turisang. Wat di jaji li sumana people masigi na lo mas sempaja kasi aku masigi. Sebab maka dewe sila logo kasi iya toba masiri kasa di narik kota panita ka tahu mas sempaja. Wat di jaji. Sini ngata malabina fung Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk rigo angkata mak berejama. Angka perintah fung Allah subhanahu wa ta'ala. Angka perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk pekanjaki jijita. Bahasa hadisnya itu tarasu. Ada yang mengatakan hadziru. Jadi ternyata nareko leterjemahkan oko bahasa Indonesia iya bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daki rapatkan soft. Pertanyaannya, kege telah rapatkan nareko tu idi to Indonesia telah rapatkan pasti si gesah. Tapi pakutanana bagai palik riwatuna sahabatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam angka sahabat si gesah ajena angka tode kama koroi berarti angka masalah oko terjemahan bahasa Indonesia nasaba iya ro bahasana akorange termasuk bahasana hadis narekole terjemahkan oko bahasa Indonesia onro cek na bahasa Indonesia dia tidak bisa mengcover semua bahasa Al-Quran atau bahasa hadis. Maka perlu pemaknaan atau pensyarohan penafsiran yang begitu mendalam. Makanya iro sahabatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam angka pakai si JP ajena yare kasih runtu ajena. Angka tode idi manipite ajak kisinang kamalagai narek ko tapoji sigesei ajeta sapaki bali iya napoji sigesei ajena. Nasaba narek ko de napoji tawele gesei ajena magele-gele ikasi turi nagattam mi bawang ajena aja talalungi nek jatuh pe mangajeta bahaya malagay kito saling pengertiaki idi menibawa pasi cocok karena di zaman sahabat saja zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iru sahabat ini nak kurmanang jadi akatana tarasu yarega hadziru berarti rapaknya itu maknanya ada dua angka sigesang kade idi manifilai cuma jatuh sih malah dak maluang apalagi nariko angka ki bawa sujada baru polerita na Makkah maka dena wadin na patopoki sajada lokali dena wadin nek jatawe macai ka nasang nariko melo ki lolongan ngi ala biran na beri jamae we ta ikhlas kangi nenre kita we sujada kanjak ta ikhlas moki nasaba angka wita ibu-ibu dena ikhlas tapi melo niaga daripada malagai daripada si bombei tapi dek telolongan isuku tapi asamu sampai jabar jamanta asa termasuk biasa wita bapak ibu apalagi kalau tarwi itu iro ibu-ibu mage wasang ibu-ibu nasaba dek gaga pa urani malapro oko iya maka dairo nasa pa ustaz ibu-ibu nariko pole bolana sa diwang mutama masigi napoji makumpu-kumpu napoji makalumpu-kalumpu nariko talui si bawa de na melo masarang ang kalau basi di yolo de gaga melo masarang taron neri alo bang apalagi naruntutoni bombe na yolo aja meman nah deto na melo si kelompok buka puasa aja nah tambah marajiki je tambah masih sakit si runtuki oko pasai si dupaki ai detu legilinge idi matoto sese aleta
letuk ki gamate melo ki makur idi manipite takale ular ramala bapak ibu iro telai ular ramalang sulsilatis syayatin tak dengi setangi de gaga setangi bicik-bicik ya idi meti bawa na folai nasaba dua sewa-sewa wadingi maka buaki agaga maja nomor sik di nasabari setangi nomor dua nasabari nafasuta tapi kang ular ramalang sulsilatis syayatin lesio iro setangi di penjara itu setan maka de fangulut ta Imamuna Asy-Syarawi niga na melok ta salama ka kue turi melo mopi gas salangi setangi na sebab biasa di nareko maka buaki dosa maka daki salana setangi diga aga pali salatta o kue ni ita ular rabalan na sange fangulut ta Imamuna Asy-Syarawi de gaga na urusan na setangi si bai di idi manibawa mewe aleta idi manibawa mewe hawa nafsuta nareko de patulle ta patunru iu lebih sila daki nareko masuki foleri ular ramalang nareko angka mopi dek tomelo tak terima kekurangan narufatawe berarti idi lagi tu dek tomelo terima kekurangan tak nasabab pada iset tu sini narufatawe angka mana kekurangan na sini ngata malabina fung Allahu subhanahu wa ta'ala yang kihadire termasuk juga nanti kita sholat isyrok masa panjang isyrok imatu di iya irumah kulyange tapi angka sesa jamaah dek nule kasih macuwe maka dewe iya ronaseng opo anur pak ustaz tamit temat tajang kan macam-macam masigi ada yang pas waktu syuruk ada yang bentuk kehati-hatiannya itu maka ada 5 menit atau 10 menit atau 15 menit setelah terbit matahari kada metala ada nasa mata aja pak ustaz li subawan nak mai ke perluku mage perlu tak iro kasi laki ku melojo kaluju pandang mungkin anakku kasi melojo ke makuliah ay melolo galunge dan semua macam-macam masih kakak nasa teme apalagi nareko masem-masem matoni metatoni pacar mai matu letu tete arua deh gaga sini ngata malabina fung Allah subhanahu wa ta'ala jadi bapak ibu untuk idi makul yang masam pajang isyrok acioki apalagi yakin ki maka da lolonga ki apalam malopo lolonga ki riono fung Allah subhanahu wa ta'ala tapi aja ki mak kita kalele nariko angka jamaah ade nakuleang wadi jaji angka perlu na leleng ukur isaliwang yari gade memang namelo macio melo ni agak apalagi hadis tentang isyrok itu bapak ibu kita ambillah hadis yang paling tinggi kualitasnya itu adalah hadis hasan. Iro sampajang Isroe, angka fanrita, termasuk Imamuna Al-Ghazali, mengatakan sholat isyrok itu ya sholat isyrok. Fanrita sesa makada itu sampajang isroke bagian daripada sholat duha. Jadi wadi jaji tawe romasue esaliwan na oko idi dia beranggapan dia berkeyakinan bahwa saya ini berkeyakinan sholat isyrok itu bagian daripada sholat duha katana mas sampajang duha ka berarti mas sampajang isyrok to ka magai nasa fanritata nasaba iro di zaman Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam iro asang-asang na sampajange kadega penalengnya asa Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum ada. Nanti para ulama yang memberikan nama, makanya pendapatnya berbeda. Idi mani, kega tetap peri, kega mata da okonya wata. Apakah mau ngikut bahwasanya sholat isyrok itu adalah sholat isyrok, atau yang kedua adalah sholat isyrok bagian daripada sholat duha. Katana nareku masem pajak duha ki, itu sudah sholat isyrok. Sini ngata malabina fungallahu subhanahu wa ta'ala yang kihadiri. Biasa tokki ini poji juga taulenge nariko angka tahu poji masih dekat apalagi di akhir-akhir Ramadan sekarang biasa ki ini mengkalingai misalnya waleni contoh asanna Ustaz Habibi imata turile teppu mana asanna wandi-wandi mas sumbang nang angka ki idi kapang makalele pering kalingat ta makada turile teppu mana asang asanna turi melo mana ayasang turi kepojiam mana
Asumba to kiwasa. Aga na narekode na kapuji atawe. Aga na narekode na melo yasa tawe. Berarti ini itu tersalah. Nasaba ini foji-foji mukuru itawe. Nasaba belum tentu le tapu esan na tawe. Kemudian melo ki maka dan ada ikhlas. Karena ikhlas itu mainnya di sini. Sini ngata malabina fung Allah subhanahu wa ta'ala yang dihadiri. Selanjutnya, ia melok rampiang ki ia naritu angka ada iblis dalam Quran surah Al-A'raf. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartu. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin. Idi pas sampajange, idi pakka malae, idi mege apalan. Ajak lalu kipak diboleh ilalan roale tak makada. Iya kami nam malakbi neko. Magai wadi jaji iya rotoi saliwa mege dosana. Yana yawan kami nam mariawai. Wadi jaji baja sanga die melo toba ya kufung Allah subhanahu wa ta'ala na idi turimak kadaki saya lebih baik. Iya lebih maiga sampajaku. Iya lebih matak puasaku. Iya kami namai ga bapa buka ko basigi. Saya pokoknya lebih baik. Turi lepak di boleh iya roga guys saya gaga. Masolang ya mala etatunu tania amala elolonga tapi dosa. Tapi iya rotoma dosa saliwang. Wadi jaji 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang ke depan melotoba iko pung Allah subhanahu wa ta'ala sigilingang ya gaga. Na'udzubillah thumma na'udzubillah untuk idi. Tapi untuk alena alhamdulillah. Agak ruang melopo melok lo rampiang ki iya subuhe. Nomor sidi ya naritu Bapak Ibu sekalian. Fattaqullaha mastata'tum. Figaui sininna surona puangin dan nia. Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai kemampuan tak. Tapi nareko masalah dosa tasale tongat-tongang. Ya. Denak kada Nabi tak salai agaga maja sesuai kemampuan tak de. Tania sesuai kemampuan nareko agaga maja. Pokoknya salai. Tapi nareko agaga makanja maka de Nabi tak sesuai dengan kemampuan. Maka depan ritata kemampuan yang maksimal. Kemampuan maksimal untuk ini dena mesti kita makaleleki okotolengi. Ijatani bu kathiran minampan. Nania denre nomor telu loram piangaki mam magi-magi ajak lalu ki nang kafa dibole ilalan ro aleta maka daki. Saya lebih baik, saya lebih baik, saya lebih baik. Taruni riak pong Allah subhanahu wa ta'ala. Mukuru ika ikhlasatta, mukuru isinina apalang-apalang ri amalata. Mamagi-magi pong Allah subhanahu wa ta'ala nafak berakah kangi nariki alin rungang. Sehingga turi angka ki jamai isinina jama-jamanna. Dan niya lesa-lesinina larangan na pong Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Bahwa semua salah itu ada dalam kita. Yang saya pertanyakan, apakah dalam kita itu wajib dalam salat atau sempurna kalau dilaksanakan? Ya, jadi sangadinna iro apa edenre mancaji sunai, termasuk doa iftitah, termasuk doa-doa yang lain. Maka ada doa duduk di antara dua sujud, riwayat kata sujud, iro baca-baca lenge mencaji sunai. Semuanya sunnah. Jadi apa midin rewaji. Akatana yang itu aja tuh si tali meriawe. Nah sebakangi di magalaki, ya kan? Magalaki. Maka nariko tapalengkai doa-doa iftitata. Biasanya ada yang baca Allahumma ba'id baini wa baina khataya itu. Ada juga yang membaca Allahu Akbar kabira. Ini badi kayak kita baca. Pokoknya tapalengka-lengkai nariko ini untuk ini tapi nariko ko saliwang. Ya ajak ki malas standar matanri. Ya makur melolo rampeang ki Bapak Ibu. Sini ngata malabina fung Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina
Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa siyama ramadhana ala ma kana fihi min tasahulina. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.